Pamirsa kewentenan proyek konservasi Pantai Nusa Dua Kota Selatan Badung sampun margi ulung dasa persen. Proyek penataan Inuca Pacang Kelanturang Rengu Widangan Pantai Tanjung Benua. Santukan penataan mekekalih Pantai Punika kantun mesikian ring paket pekerjaan adaptasi Pantai Nusa Dua Tanjung Benua Sanur. Pejabat pembuat komitmen Sungai Pantai, 2 pelaksana jaringan sumber air, Balai Wilayah Sungai, BWS Bali Penida, Gede Lanang, Sunu Perbawa Mausang, ring pemarginnyane wenten pebawah pelukutus tali kubik pasir, material inucap 15 tali kubik rauh saking wewidangan pasisi 1 rike nampak Hotel Grand Hyatt, aris malih 3 tali rauh saking Stockpile Pantai Mertasari Sanur. Progres proyek penataan ring Pantai Nusa Dua sampun memargi ulung dasa persen. Selain durung wantah salantang Pantai Nusa Kecil utawi Pulau Nusa Dharma. Antuk Groin Roras utawi ring wewidangan Hotel Melia Bali. Selanturnya nih, indik penataan ring wewidangan Pantai Tanjung Benua rauh mangkin kantun kedabdabin. Santukan pacang wenten penataan pasir pantai lakarane kaambil saking Pantai Tanjung Benua miwah Stockpile Pantai Mertasari. Kepala Satuan Non-Vertikal Tertentu PJSA BWS Bali Penida Iwayan Riase ngewawahin ring sejeroning pemargi adaptasi Pantai Tanjung Benua inucap sampun kaukur biasanya pacang kaanggen kagenang ajebos ring Stockpile Tanjung Benua. Cene mangkin pakai tendane kantun nyantosang material marupa batu putih saking Jember anduk selanturnya pacang digelis kepasang. Parwata Bali Pos.